Empresário Timor-Oan desenvolve ona mina nu ho kami sai produto exportação Brasil. Maski Timor-Leste foi ukunan, may setor privado sira produz ona mina nu ho kami no durante ne halo exportação ba mercado global. Liane hatohusi nain ba companhia Acelda izinho da Costa Freitas ba Estel li husi entrevista e salão Delta Nova. Nessa mina kami kita exporta ba Railior cada tina quase 45 toneladas cada tina, ne mina. Quando fali ba kami musang kita exporta ba Indonesia, ne cada tina quase kita exporta to 500 to 600 toneladas. E da nema ita exporta. So kami sira durante ne so sa usene be. Kami sira ne ita so sa husi tene agricultori sira. Ne be maka area rural ne ba. Nyadehan, baoin precisa hasai ekonomia rai larang, lihusi hadia tos agricultores sira, liu hasai conhecimento, oinsa kuda nu hokami hodiak. Marcus Falo, STL News.